Ovo je najludi od komentare, kako od čutka da si izlezem. Ne be, gotovo se odsubscribe-nuvam. Stvarno ličam na jajce. Pozdrav miliju, jaz ne sam Nikiks. Deneska, ljudje, gledame vašite reakciji na mojava glavčka glasa, znači ja sam GP2. Znači, ljudi, prvo pozdrav do ovog do Saši, ja se pozdravljam samo dok mi tresao hashtag Nikiksvem, najjaka familija vo Ohrid, aj po široko. Znači, ja sam snimam to video za 6000 specijal, znači tke stavam kapava za ne se grozite site, kako što ja sam si se grozam na sebe. I deneska gi gledame vašite reakcije, što vi mi gi pišete po komentari kao Nikiks jaske ti se unsubam, Nikiks ova i Nikiks jas ova. Znači, ja poludem već od takvi reakciji, taka da, brzo da se subnite site, da lajknite video ovo, zato što gazi me fucking gazi me, ne ste normalni i hvala vi za 19 sati ne pominati pa imat 5000 pregleda, znači ja sam doktor brat, ja sam Nikiksvem, ja doktorirao v mesenava, znači veke nemat ko nas brat iskreno, ke vidiš. Taka da, 840 lajkovi mora Nikiks sam da si imat lajk na to, taka da vidime što imate napišano, znači baga prasa je lev the chat. Znači, čekaj, da li ke ličam malce selak. Poštovan dan, dobri gledalci, dobrodošli na moj kanal. Ne ličam, ama dobro, nema ves. Ne ličim na sebe, brat Žika mi napišal. Pa stvarno ne ličam, brat, na sebe. Stvarno, vidite, znači, ovdje nemam kosa, dobro sad, stvarno ja nemam na glava i cel sam su dupki inače. Takva mi je glava, ne me napravi stavre. Znači, ja ovdje stvarno nemam kosa nikad, ama ovdje baška nemam kosa i ovdje baška nemam kosa. I ne sam ubo izravna, taka da sam opakosten cel su. Ne znam što da kažem, ne stavam kapća, ne, stavam za ne se grozim i za ne izlezite vije od videa ovo. Znači, neko je napišala, da li si ti normalan što mi napravi post familijo, ja sam Stavre. Kako si me Stavre ti? Tuka sme so Stavre za jas ko berber, znači deneska se šišame, ne ste svesni riba, ja će biti izbrkan od doma. Pa šo pročitav majko mila. A ti ne ih srce na kom i piši neš, znači tebe. Un src vam i src vam pak. Hristos voskrese, po nenormalno Nikiks neman vineno. Pa boga mi nemat po nenormalno. Znači za velik den Nikiks se šišat jajce, a pred nekoliko godini, mislim pred 3 godine, deka bef ne, vo 9. ili 8. delenije bef isfarban crven, na dolga kosa, znači, pošto ovaj mi je prv pat da si šišam vaka kratko mnogu i nemam ići kosa na mene, ama nema veze. I to je bev za Velikden, znači ja zaboravim deka je Velikden drugi od den i ja prethodni od den bev isfarban i odev me baš na školo. Baka prase je dvojkata, znači 19 najak moment. Čekaj, vidimo. A to su nularice, znači, stvarno, ušte ne možemo se zamislam, ama te porasne za 2-3 meseci ke nema da ja imam starata kosa, ke imam delumno nekoja kosička daka za da mestam za bidam pak šmeker, pošto ne sam se avike šmeker, ama dobro, na zdravije šišanje to. Kako na zdravije? Čestito flizura. Pa veke nemam boga mi flizura, zato što sam fucking nularica, nemam veke flizura. Ama, jedno me bendi svić, što, naprimjer, evo ja redam kapava, ja istavam, nema ni vlakno da se pomesti, taka da, to mi se sviđat. Ah, be, Nikiks jajce pravo si. Sve me vređat. Dobro. Distrakt na hejteri treba dizlezit, ama koga ne znam. Super ti stoji ta frizura, grmiš. Znači, hvala ti sonce moje, zato što ti grmiš. Najako je što nema 6K ušte. Bukvalno ona, rekao kao 6000 specijal, znači mi tek na sabajleto kao aj keo prekrasam 6000 specijal. 6000 specijal, a mu fale nikik suše 20. Ne znam što beš to. Trebaše vo naslov da stavam devojka mi mostadi ki ima v duplo bojke pregledi. Znači Nikiks zna kako da clickbaitit. Ama bukvalno kako što kaže Žika ne ličiš na sebe, bukvalno ne ličam na sebe. Ama, mi se sviđa, malce za promjena, malce da se relaksirat bratot vo novo frizurče, da vidam da li ženski te ušte keo saker, mada ne verujem, ama hejteri, fuck you. Marke s bratom mi se smejt, ne znam ni zašto mi se smejt, ne znam ni zašto mi se smejt, bra. Znači, nekoja ima mnogo taženo, Marija Kuzvanaska, ne, zašto, plaćam, hashtag Nikiksvem, najka familija, Ohrid i po široko. Nemoj, sonce moje da plaćiš, nemoj, Nikiks ke se vratit za 3 meseci i ušte pojak. Lupnete lajk ako sate da si svarvam, zato što ke mi porasnit belkim kosa, bar se nadavame da ke mi porasnit kosa. Ako sate pola crn, pola bel, znači to mi je najako to nešto što sam dao napram. Togaš ako ne fatam nekoja bomba ženska, ne znam koja fatam. Ne si normalan, nemoj brat, nemoj sad da me vređa, znači
Бака прасе двојк, значи сега сум Nikix двојк. Значи бака прасе мене ме копира. И са некој во коментари, тебе те копирал бака прасе, па. Не бе, готово се од субскрайбнувам. Немој брато мој, значи немој ке ми фалиш, да знаеш да ке ми фалиш. Што е најакото? Значи ти си ме сакал заради фризурава, затоа што сум шмекер со фризурава, а не затоа што fucking сум јак човек. Свеќаш? Значи, луѓе, немојте да гледате по фризури. Најака фриз имаш сега, значи најак фриз сум имал сега, јајце, ама ако сакате да се насмеете, значи кога ќе ви е тешко да се насмеете, само Nikix вака прави. Значи гледайте се. Готово, вие се смеете, значи паѓате од смеење кога ќе го видите Nikix личи на јајце. Океј. Леле, брат, не личиш на себе, ти не си стари од Nikix, ти си новото јајце Nikix. Стварно личам на јајце. Личам малце на јајце. Го имам тој лик, знаете она, го имам тој лик, добар сум. Значи, глава ми била уба топчеста. Изгледа дека женските ќе те забораат, ама зошто се, значи... Значи, не икам да ме забораат женски, бе. Абе, Nikix, што ти фалиш, а се шишаш, бате, што ти фалиш на косата твоја преуба. Сура Тулумба ми напишал. Значи, това е звер. Nikix, брат, сам да ми закажеш термин за шишање кај Савре инста, пишете ми, ама обавезно, значи овде Nikix ва препишете, гледате. Иначе, немој да си пошол кај Ставре да се шишаш. Гледај, овде не сум израмнат, овде дуб, мислам, добро, мене ми е може и глата таква. Али, значи, овде гледате, овде неам многу коса, овде неам многу коса. Овде имам појке коса, овде буквално неам ич коса. Овде сум дуб косан цел, не можам појке, не можам да се трпам ни сам. Значи, намерно ја ставам капава за не се грозиме сите. Личиш да вака прас. Добро, не личам баш да вака прасе, ке личам еден ден. Не, човек, не вака, не си ни малце убав будало една. Значи, ми ги отвори раниве. Зошо се така ми рече? Кажи ми зошо така ми рече. Брат, не требаше да се шишаш вака поубаво ти стои долга коса. Па сега малце морат за промена, сеќаш прв пат ми е вака се шишам, знам дека не сте навикнати, знам дека ќе се смеете ко луди, кога ќе ме гледате вака, значи не знам ни сам шо правам. Али, окей, не е лошо. Можеш и по-лоша биде. Брат, на ништо не личи, значи шо убав си беше. Значи Nikix не е појке убав. Nikix не е појке убав. Nikix, бате, земи си перика, стави си на то тиквето твое, затоа што немој поќе да те трпи. Кошлем си во глата. Не, бев кошлем. Значи не сум сега кошлем, не сум кошлем. Јајце да ми речете, ама шлем не сум. Ова е најлудиот коментар, како од чутка да си излезен. Па ова е најлудиот коментар што го имам видео. Али па изгледам малце, а? Добро. Океј, луѓе, тоа е тоа за ова видео. Лајкнете, сабскрајбете, састаните Nikix Fem, Јајце Fem, а ние се гледаме во следно видео. Ра-па-па-па и ра.